Kirigaro na kimako ni kiumirite nterete na ari no thimenti kumania na mutano umwe kubangira kuragwa kwa ngina muciari kurerekana muthako uju arauritie antu kwithukira na kuraga ngina akienda gicunje kia munda jwao ni untu bonekete kumakia baba ingi bakari bantereu muthuri Muriuki gatwe chikinya shamba iko mbali sana Ijeni dhine munda, ide umitenture kadha tene, sublocation ekirua, udini manjeji, kuthoba kilomira mutana, bakiwa gotu nyangina munda. Na muthako ucio gukurire jajo ndi muthako kwa second boni okwa. Na kiokora teka nti muthithiritie ra jonde muciari abwiri ku muthithiria. Kiokora kwanza no nthomithiritie kithomo expensive. Lakini kiokora kundhangikia kura ndhangikia au ndhangikia kwa kutosha. Na ndo ntote watendirite na mpethiritie miunda na mpethiritie ndaikia ripoti kwa kirua Ojori nyuma yawe kuja na ntuba kuthima munda na bangi bakuriga munda juju ontubira njeji ithutekerega nabu amna bubu bagutenya kenya kuture kwa ina kotonda ekubera bebe bere mndene juju ibarabati kwirwa nikenda baite ntobia mndene juju shida yangu ni acha tuseme hata amepatiwa lakini singepatiwa na serikali notice ni kwa vitu yangu niko samba this is the second attempt ile siku nyingine alisema alikuja ile chama alichoma ile anakuja sasa miti yangu kukata miti yangu na kufanya nayo bila utamuti ni wapi wote unaona tumeenda kama sitasaidiwa na serikali nitasaidiwa na amna bubu muthakwaji njeji no nanitaitwe mndeji akiwa ni yawe zimeandikwa jina gani Dennis Kiogora Thioro hii ni 70 15 wacha azi so mndajo hizo wako those are the title deeds of the shamba. These are the original title Photocopies. What are your place wachukua? Tuinegamba kuma 2005 tuturia turuite ako batu turiana banjeze utimaendero twitha twinajo tutiomba kwaka tutiomba kuanda muti itukuromba batwe munene osheria tumwitaga Martha Koome atuthingatire fairo yetu bwega nontu ni ifairo gikare ikinyairwa koti emeru tweta nde tukithira ni garuka nigwe batu ni ate kotonde umba kunenkanira ikumba kunenkanira ndini bukathingate due process chieta ito ndindi na the same njanji ugwitwa Cherera akajukia akachichokia title ndindira kaire ateambite kubore kothi ba comply ore aberire hiyo barua ni cancelled kwa land saizi hiyo shamba haisomi Kiogora. How comes title ndindi inasoma Kiogora na kesi kokotini na isomi jina ya Kiogora? Nyinyi watu wa Kerio police station Kiogora hata akikuja hapa alisema hata mkikuja mtasaidia. Hamwezi saidia crime ikifanyika. Hamwezi saidia crime ikifanyika. Untora butumire na ndi uciecie kirua kuthagitonyera na kurungika ngugiji nete kotini akatete na title ndio wena sio umesimamisha na tutaenda kwa Martha Koome nete kotini akarungike ya polisi ekejwa etotete bravo todiorokia onto ne kolingera OCS ako ambera mbete kwa advocate no karombera mbete kwa polisi lande oni nteno tedio onto lande ke bangu eta kwa police ngweta kwa polisi ndalia na OCS ambera mbete kwa wakili no mbere mbete kwa polisi onna ndena natanga atetheka na ndete Martha Koome atonyera kesi eje na imwe akorojani natagere kesi emda 2305 one ungwana atagwakara nkiripotera Burujuma Betwa Muthuri Muriuki.